raving here at the Excel Arena in London's Docklands. дар даврони соҳиб истиқлолии мамлакат иштироки духтарону занони тоҷик дар майдонҳои варзишӣ рӯ ба густариш оварда, онҳо дар арсаҳои ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ дастовардҳои назаррас ба даст меоранд. ин ҳама шаҳодат аз он аст, ки бонувони мо соҳиби истеъдод, ҳаматарафа рушдкунанда ва қодир ба рақобати солим бо ҳамсолони худ дар арсаи ҷаҳонӣ мебошанд. мо дар ҳар нашри барнома кӯшиш менамоем шуморо бо чеҳраҳои муваффақи варзиш ошно созем. имрӯз мо қиссаи як нафар духтари оддӣ вале пурирода ва тавоно Фуруғ Сарҳадзодаро нақл мекунем. қаҳрамоне ки бо иродаи қавӣ роҳи варзишро интихоб кард ва бо заҳмату талош дар ин самт муваффақ гардид. фуруғ дар як гӯшаи ороми тоҷикистон, ноҳияи Зафарободи вилояти Суғд ба дунё омада, аз хурдсолӣ бо ҷаҳони варзиш ошно шудааст. аз синни ҳамагӣ 3 солагӣ ӯ ҳамроҳи падараш, ки то имрӯз мураббии шахсии ӯст, ба толори машқ мерафт. дар давоми 7 соли аввал Фуруғ дар намуди карате фаъолона машқ намуда, дар мусобиқаҳои маҳалливу ноҳиявӣ ширкат мекард ва таҷрибаи хуб касб карда буд. аслан Фуруғ баъд аз 4 соли оиладории мо бо ҳамсарам ба дунё омад. аз хурдӣ хеле ором табиат аст, гапҳоро гӯш мекунад. аз рӯзи таваллуд гӯем ки ҳар рӯз ман дар як рӯз 3 баст машқу тамрин медодам ба кӯдакону наврасони ноҳияи Зафаробод ва доимо Фуруғро ҳамроҳи худам мегирифтам, то ки дар ҷараёни ҳамин машғулият иштирок кунад ва ҳатто баъд аз 1 солагӣ раҳгаштанро дар бораи ҳамон қолинҳои варзишӣ, яъне бо истлоҳи ҷопонӣ гӯем татами ёд гирифтааст. хоб баъд вақте ки ба синну солиш ба 3 расиду аллакай ҳаракатҳоро аввалина карда метавонист, ҳамроҳи мо пурра ба машқу тамрин шурӯъ кард ва натиҷаҳои Фуруғ дар 4 солагӣ ва 5 солагӣ оҳиста-оҳиста ба даст овард. дар мусобиқаҳои сатҳи минтақавӣ, сатҳи ноҳиявӣ, шаҳрӣ, вилоятӣ ва ҷумҳуриявӣ натиҷаҳои хеле хуба ба даст овард. ман аз 4 солагӣ бар мусобиқаҳо баромад мекардам. аввал дар намуди карате будам. аз 4 солагӣ то синни 11 солагӣ дар намуди карате баромад мекардам. мо вақте ки дар ноҳияи Зафаробод будем, дар он ҷо падари ман мураббии карате буданд ва аз ҳамин сабаб ман бар намуди карате машқ тамрин мекардам. падари ман ки мураббӣ буд, ман бо ҳамроҳи падарам ҳар рӯз ба толор мерафтем ва шавқу рағбати ман дар ин намуд зиёд шуд ва ман хостам бар ҳамин намуди варзиш машқу тамрин кунам. ҳар рӯз бо ҳамроҳи падарам ба толори варзишӣ мерафтем ва машқ мекардем. барои пайгирии роҳи варзиш, рушди бештар ва шароити беҳтар, Фуруғ бо оилаи худ аз ноҳияи Зафаробод ба шаҳри Душанбе кӯч бастанд. тӯли чанд сол аст ки ин духтари шуҷоъ дар пойтахти мамлакат зиндагӣ мекунад ва тамоми қуввату нерӯяшро ба варзиш бахшидааст. имрӯз номи ӯ дар сафи варзишгарони умедбахш қарор дорад. аз он сабаб ки ман дар мусобиқаҳо сазовори ҷойҳо шудам ва падарам хостанд ки мо дар шаҳри Душанбе машқу тамрин кунем ва мо ба шаҳри Душанбе омадем. вақте ки мо ба шаҳри Душанбе омадем, дар толори варзишӣ устод Азимов Мардон бо ҳамроҳи падарам кор мекарданд дар ҳамон ҷо ва ман дидам ба ман хеле бокс маъқул шуд ва дар ҳамин намуд гузаштам. баъд аз он ки мо доимо аз соли 2005 то соли 2019 дар ноҳияи Зафаробод машқу тамрин мекардем ва ман мураббӣ будам. як рӯз шиштам фикр кардам ки мо бояд барои натиҷаҳои беҳтару хубтар ба маркази кишварамон ба шаҳри Душанбе кӯч бандем ва омадем ба шаҳри Душанбе. соли 2019 пеш аз бемориҳои ҳамин коронавирус мо омадем дар шаҳри Душанбе. дар ҳамин ҷо корро шурӯъ кардем. аввалан баъзе барои зиндагиро ба пеш бурдан баъзе корҳои дигарҳоро мекардем ва баъдтар ба ман таклиф баромад ки дар толори варзиши чемпион воқеъ дар
варзишгоҳи марказӣ ман бояд ҳамчун мураббии муҳорибаҳои танбатан машқу тамринро ба ҷавонон ё кӯдакон оғоз намоям ва омадем дар толори варзиши чемпион ки дар варзишгоҳи марказӣ аст ҳамчун мураббии якҳарбои шарқӣ корро шурӯъ кардем ва дар ҳамин ҳамроҳи мо дар басти дуввум устод Азимов Мардон мураббии шоистаи ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба бокс хоб машқу тамрини бокс медоданд ё пеш аз мо ё баъд аз мо ва Фурух як-ду ҳамин тамринро тамошо карду як рӯз ба ман гуфт ки падар ман мехоҳам ба машқи муштзанӣ равам. Хоб азбаски шавқу ҳаваси бештар дост ягон монеагӣ эҷод накардам гуфтам бисёр хуб. вақте ӯ аввалин бор пой ба толори бокс гузошт бисёриҳо шубҳа карданд ва барои худи Фуруғ низ дар байни мардон машқ намудан мушкил буд. аммо ғайрат ва заҳмати Фуруғ бузургтар буданд ва имрӯз ӯ соҳиби унвонҳои ҷумҳуриявӣ, иштирокчии мусобиқаҳои муҳими кишвар ва намунаи рӯҳбаландкунандаи ҳазорон духтари дигаре ки орзуи пешрафт дар самти варзиш махсусан муштзанӣ доранд дониста мешавад. аввалин боре ки ман ба толори варзиши бокс рафтам бар ман машқҳо хеле мушкил буд ва устод ба ман кӯмак мекарданд. техникаи тактикаи боксро намедонистам ва устод ба ман кӯмак мекарданд. Бо ҳамроҳи устод кор мекардем. вақте ки ман худам бо ҳамроҳи писарон машқ мекардам ва инро падарам диданд ва аз ҳамун ноҳияи Зафарбод ҷиянҳои худашонро оварданд ба Душанбе оварданд ва ё ҳам низ бо ҳамроҳи ман машқу тамрин карда истоданд. бори аввал падараш Фуруғро ба зал овард ва машқ овард ки ман ақаду баъдаш дидам духтараки чусту чолоки базеби духтараки ман аз ин умедвор будам ки натиҷа нишон медиҳад. қадаш баланд, дастош дароз, ну қадар наметавонист. дуруст кардем, машқ тамрин кардем, дастош дароз буд. бо беҳтар бисёртар машқ тамрин кардем ва омӯхтам варзиши бокс. хусусияташ ҳам хел буд ки вай бисёр гӯшт мекард, аҳамият медод ба машқ. ҳангоми машқ бисёр аҳамият медод ки чӣ хел ҳамин усулҳоро тезтар аз худ кунад. вай машқ мекард буд. ман мисол як вазифаятам вай такрор кардан мегирифт, бисёртар такрор мекард ки аз худ кунад бисёртар, баъд натиҷа меовард. паси ҳар дастоварди ӯ меҳнати бевақтаи мураббӣ, дуои падару модар ва сабру матонати шахсии нуҳуфта аст. Фуруғ Сарҳадзода танҳо як мушзан нест. ӯ рамзи насли ҷасури духтарони тоҷик аст ки бо ақл, ирода ва қадамҳои устувор роҳи худро боз мекунанд. мағлубият ва музаффарият ин дар ҳаёти мо доимо ҳаст. тамоми варзишгарои олам аст ку хоҳ чемпионҳои олимпӣ бошанд, хоҳ чемпионҳои фарз кардем ҷаҳонӣ бошанд, онҳо рӯзени рӯз мағлуб мешаванд ва инҳо то ба расидан ба ҳамин мақоми баландтарин ба унвони қаҳрамонӣ чандин маротиба мағлуб ҳабс шудаанд. хоб варзишгар бояд як чизро ҳис кунад, вақте ки мағлуб мешавад дар паҳлӯи ӯ фақат содиқтарин инсонҳо мемонанд. ман ҳамчун мураббӣ ин чизро бисёр мушоҳида кардам. дар ҷараёнҳои мусобиқа мешавем, вақте ки хоб варзишгаро мағлуб мешаванд, устодо ҳар хел суханҳои носазо мегӯянд. лекин ман дар тӯли 20 соли фаъолияти кори мураббигаам ягон маротиба шогирдҳо вақте ки мағлуб мешаванд онҳоро сарзаниш намекунам. баръакс хатогиҳошонро омӯхта буромада барои ислоҳи ҳамин хатогиҳо мо кӯшиш мекунем. ман ба онҳо мефаҳмонам ки масалан дар ҳамин ҷо ҳарифи ту пурқувват буд, мо камтар таҷриба надорем. мағлуби шогирдони мо дар майдон ин мағлубияти мо ҳаст. мо бояд аз болои худамон кор кунем, чунки вақте ки шогирд мағлуб мешавад ин маънои он надорад ки мураббӣ дар куҷое ба кӯтоҳӣ даст задааст. ман ҳамин хел мефаҳмам ҳамчун мураббӣ. барои ҳамин доимо вақте ки набардҳои инҳо дар давлатҳои хориҷа мешаваду бо устод Мардон иштирок мекунанд, ман ҳамеша мегӯям ки ҷараёни қувваозмоию рақобататонро сабт кунед ва ҳатман ба ман фиристед, то ки ман дида хулосаҳои аниқу бардоштҳои аниқи худро бурорам ва маслиҳатҳои муфида барои инҳо дода тавонам. вақте ки баъд аз мағлуб шуданаш Фуруғ
ما رو افتاده نشه میگه ما دستگیری میکنیم که حالی همش آینده حالی همش در پیشه نصیب باشد این کرد که حالی مغلوب شدی نصیب باشد کرد دیگر حقیقتا انق تو چمپیون میشه. گرچنده که بعضی‌ها میگویند که بوکس نمود ورزشی هست که برای دختران سازگار نیست، پدر فروغ بر این برعکس نظر دارد. او بر این باور است که دختران نیز میتوانند با اراده و محنت در عرصه ورزش پیشرفت باشند و فروغ دلیل روشن این گفته هاست. من دویمو کوشش میکنم که اینها مشق کنند. مشتنی گرچنده که امروز بعضی‌ها اعتراف میکنند که این مولی خب دولت‌های خارجی است، لیکن اصلا این خیلی نیست. مشتنی یکی از ورزشی قدیمی نیاگان ما است، چون که در بوستان و گلستان سعدی یک بیتی هست میگوید که یکی مشت زن بخت روزی نداشت، نه اسباب شامش مهیا نچاشت، ز جوری شکم گل کشیدی به پشت که روزی محال است خوردن به مشت. یا در جای دیگر میگوید که خب بخوردی درم زوری سرپنجه بود، دلی زیر دستان زیمن رنجه برد، بخوردم یک مشت زورآوران دیگر زور نیاوردن بر لاغران. مقصد اساسی ما پیش از همه که بانوان ما دختران ما به مشتزنی مشغول شود، اینها پیش از همه سالم باشند، طرز زیست حیاتی سالم پیشه کنند، خب مهارت خودشان بلند بردارند، به دیگر دولت ها سفر کرده عالم و آدم بینند و در جمعیت یک انسان های با نفوذ، یک انسان‌های سازنده، یک انسان‌های باشند که برای خب رشد ملت تاجیک، خلق تاجیک سهم ارزنده خویش را گذاشته توانند. ما از این طرف نگاه میکنیم ورزش. یکی از اون ورزشکاران است که دختران تاجیک با چنین ورزش کم اهمیت میده، لیکن نو بس از این فروغ همچون دختر همچون تاجیک برای ملت ما را در عرصه بین‌المللی معرفی کردن، یعنی زحمت کشیده است و من باوری کامل گفتم می‌دونم که همسینفونی فروغ حاضر علاقه 3-4 نفر با فروغ در تمرینگاه مشق میکنن و باوری دارم که آینده این دختران نیز در ورزشگاه‌های بین‌المللی چی ورزش آبروی جمهوری تاجیکستان بلند میبرند و سطح چنین دختران باید روز تا روز زیاد گردد. وقتی که من در مسابقه مغلوب میشم پدرم من رو دستگیر میکنن، همیشه میگویند خی این مسابقه یک بار میبری یک بار بای میتی، تیق نشو. هر روزه که یک دختر تاجیک با باوری به خود قدم به سوی آرزوهای بزرگ میگذارد، یک صحیفه تازه در تاریخ نیروی بانوان کشور باز می شود. فروغ سرحدزاده در سطح جمهوریوی در یک قطار مسابقات ورزشی بین مکتبی، ناحیوی، شهری و بین المللی اشتراک نموده با مدال ها و جایهای افتخاری قدر شده است. اولین مسابقه و مسابقه شهر دوشنبه اوید با بوکس بود که هم با شاگردی خودم با دینارا مغلوب شد. خب بعدتر در مسابقه جمهوریوی که در شهر کولوب سال 2023 برگزار گشت، بر بالای 3 حریفش غالب آمد و مقام اول را گرفت. وقتی که مقام اول را گرفت، او را به دسته منتخب جمهوری تاجیکستان دعوت کردند. الکی در مشق‌های دست جمعی بانوان مشزن بانوان تاجیکستان شرکت میکرد. خب بعدتر همراه استاد عظیموف مردان ما تصمیم گرفتیم که فروغ را 2 محل مشق و تمرین دهیم. استاد بعضی وظیفه ها را به من واگذار کردند، مثلا مشق های سحری و مشق های عمومی جسمانی به گردن من بود و مشق های ملکه مهارت مشزنی به گردن استاد عظیموف بود و ما تصمیم گرفتیم که فروغ را از جمهوری تاجیکستان به بیرون بریم. ما اولین مسابقه من چمپیونات جمهوری بود، در شهر کولوب بود. اولین مسابقه که ما 3 حریف خود رو 2 تاش رو با تکنیکی نکاوت، سومش رو اچکو کرده برید. بعد از جمهوری به سطح بین‌المللی شهر قزاقستان کاراگاندا رفتیم. او 3 بایگذاران 3 حریف کرد، بوکس کرد، 3 حریف خود رو مغلوب کرد. نزدیکی بلاروس بود یکتش 3 تا حریف خود رو مغلوب کرد. رجای مشق ما هم زبور گذراندیم، هم سحر مشق میکردیم هم بگو. 2 کرات مشق بود، تیاریمون خوب بود. ما در آینده با حرکت میکنیم که نتیجه های بلند رو به دست آوریم.
аввалин мусобиқаи ӯ дар шаҳри қараганда буд. дар он ҷо рафт ҷои сеюмро гирифта омад. баъд аз вай мусобиқаи байналмилалӣ дар шаҳри Ашт ки дар он ҷо варзишгарони ҷумҳурии Қазоқистон, Қирғизистон, Узбекистон ширкат мекард. Фуруғ бо муштзанбонии узбек рақобат карда ҷои дуюмро гирифт. баъд аз ӯ дар турнири байналмилалӣ ҳамин соли 2024 дар Қазоқистон Алма-Ато ҷоизаи Серик Сайфиев чемпиони бозиҳои олимпӣ буд. бахшида ба хотираи ҳамун ё бахшида ба гиромидошти ҳамун баргузор мешуд. дар он ҷо рафт аз болои 4 нафар варзишгаро ғолиб омада мақоми аввалро гирифт. дар он ҷо ҳам беҳтарин муштзанбону эътироф гардид. ба ӯ ҷом, медали ҷои аввал ва $300 ҷоиза пулӣ доданд. баъд аз он омадем ва тайёрӣ дидем ба шаҳри Фарғонаи Узбекистон. дар он ҷо рафт, мутаассифона ҷо гирифта натонист, лекин таҷрибаи хуб гирифт. баъд аз он мо соли 2025 дар ноҳияи Ашт мусобиқаи кушоди ноҳияи Ашт оид ба бокс баргузор шуд, яъне мушзанӣ ки дар он ҷо бубинед сатҳи байналмилалӣ буд. варзишгарои узбек омада буданд, зиёда аз 10 даста варзишгарои Қирғизистон омада буданд, Қазоқистон омада буданд. дар ин ҷо Фуруғ мақоми аввалро гирифт, бо як муштзанбону дукарата чемпиони Узбекистон рақобат кард ва ӯро ба ҳисоби 3-0 ғолиб омад. баъд аз ӯ ба финал ба як намояндаи худомон Ҷасмина аз шаҳри Душанбе рақобат кард. аз болои ӯ ҳам ғолиб омада ҷои аввалро гирифт. дар сатҳи байналмилалӣ ширкати ӯ дар бозиҳои кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил дар соли 2025 ки дар он намояндагони зиёда аз 10 кишвар иштирок доштанд, як рӯйдоди муҳим буд. фуруғ дар вазни 60 килограмм ба майдон баромада то даври нимфинал роҳ ёфт. гарчанде ки дар он давр аз варзишгари Озарбойҷон мағлуб гардида бошад ҳам, иштирок дар чунин мусобиқаи сатҳи баланд худ як комёбии ҷиддӣ ба ҳисоб меравад. вақте ки бар давлати Азарбайҷон рафтем, 20 нафар иштирокчӣ аз намуди бокс будем. 7 нафар духтар ва 13 нафар писар. ва аз 20 нафар 7 нафар сазовори медал шуд ва яке аз онҳо ман сазовори ҷои сеюм шудам. аз духтарон 7 нафар рафта будем, аз духтарон танҳо ман сазовори ҷои сеюм шудам. баъд аз ӯ машқҳои дастҷамъӣ дар тайёрӣ ба сеюмин бозиҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил дар ҷумҳурии Озарбойҷон шаҳри Боку ва Ганҷа баргузор гашт. хоб дар он ҷо тайёрӣ дид ва дар он ҷо 142 нафар варзишгарон бо ҳайати намояндаҳои расмию дигаро ҳамагӣ 209 нафар иштирок карданд ки хушбахтона 22 нафар варзишгарони ҷумҳурии Тоҷикистон сазовори медалҳо шуданд. муштзанбонуво ва муштзан бачаҳо 20 нафар иштирок карданд ки 7 нафар медал гирифтанд, як медали тилло, 2 медали нуқра ва 4 медали биринҷӣ. хушбахтона дар байни онҳо фарзанди мо Сарҳадзода Фуруғ ҳам буд. бо вуҷуди серкорӣ дар машқҳо ва мусобиқаҳо, Фуруғ таҳсилашро низ ҷиддӣ дунбол мекунад. ҳоло ӯ дар синфи нуҳум таҳсил мекунад ва яке аз хонандагони фаъоли муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 25 ба номи Убайд Раҷаби шаҳри Душанбе мебошад. омӯзгоронаш ӯро ҳамчун духтари босавод, масъулиятшинос ва намунаи ибрат барои дигарон мешиносанд. зеро ӯ мекӯшад дар баробари варзиш дарсҳояшро низ бо масъулият иҷро намояд. باید همین را قید کنم که سرحدزاده فروغ در صنف نیگه مؤسسه تحصیل میکند و یکی از خوانندگان به نهایت فعال مؤسسه باش می‌باشد. در تمام چهاربین‌های مؤسسه
و نوحیوی اوید به ورزش اشتراک می‌ورزد. باز همین اون که فروغ ورزشگری خوب است و بسیار وقتی خود در ورزش سر میکنه نو بس از این در وقتی تعطیل اون مردم هایی که از طرف مؤسسه پیشنهاد شده است اجرا میکنند و روزهایی که در مسابقه ها اشتراک میکند و اومده از همسیفون از آموزگاران مردم ها را گرفته اون را از خود میکنند. باز همین اون که فروغ ورزشگر است باز با بهای خوب آنالیز میخوند و حتی با همسیفون خود کمک میرساند و باوری دارم که ورزشگری که خوب عالم میخوند و همیشه در سطح پیش میایستد و باوری کامل دارم که و مکتب را نیز با بهای خوب عالم یعنی ختم میکند. از ماه سپتامبر می شود من اکتبر با آخر رسیده است این در مشق‌های دست جمعی واقع بود لیکن من دویما اینها را نظارت میکنم حاضر که مثلا در جریان مشق ورزی دارد با پس از نصف روزی حتما از دوگانه‌هاشون رفته اون موضوعهایی که استادها دادند اینها گرفته اونها را از کتاب‌ها رو بردار میکنم. من دویما میگم که خواندن شما باید با بهای خوب و اعلا باشد و نظارت هم میکنیم که در مکتب مثلا همین چیز متصل باشد حتی با راهبرای صنفشان توسط تلفنی رفته روبرو ایستاده مثلا پرسجو میکنیم اگر فهمم که با بهای میانه میخواند در کارهای اصلاحاتی را پیش میگیریم یک جزا میتیم یک جریمه میکنیم تا اینکه همون موضوعهای عقب مانده را خوانده رسیده گیرد. فروغ سرحدزاده زاده و تربیت یافته ناحیه ظفرآباد امروز یکی از چهره‌های جوان و امیدبخش رشته مشت‌زنی در میان نورسان تاجیک به شمار می‌رود. او راه خود را از تالارهای ورزشی محلی آغاز نمود و امروز در پایتخت شهر دوشنبه با راهنمایی پدر خود که همزمان مربیش نیز میباشد کوشش بر آن روانه می‌سازد که قدم به قدم مقصد و هدفهای خود را در ساحه ورزش عملی نماید. باوری دارم که فروغ در آینده که از ورزشگرانی با آبروی جمهوری شده پرچم تاجیکستان در تمام چهاربینی‌های دولتی و بین‌المللی می‌بردارد. اینقدر زحمت مشقت‌هایی که اون کشیده ایستاده است یعنی در مسابقه‌های بین‌المللی سازوار جای اول گشته پرچم تاجیکستان و سرود ملی تاجیکستان را صدا دهد. دویما سلامت باشد صحت باشد دانشی مثل گردآفریدو مثل گردآفریدو مثل آتشکو مثل روزافزونو مثل سرخورد باشد. خب نیت داریم که در بازی‌های المپی هم فروغ و هم هممسلک‌های او تمام شیردخترهای تاجیکستان مدال‌های المپی را به دست آورند در المپیادهای فنی در المپیادهای بین‌المللی دانش مکمل داشته باشند و برای خلق و ملت تاجیک دویما خدمت‌های ارزنده سازنده کنند برای گلگلشکوفی تاجیکستان سهم بی‌نظیر و ارزنده خویش را گذارند. فروغ سرحدزاده دختر عادی از یک گوشه دوردست تاجیکستان امروز به چهره شناخته شده در رشته مشت‌زنی مبدل گشته است. او نمونه روشن آن است که با دستگیری عائله، اراده قوی و محنت پیوسته حتی آرزوهای از همه بزرگ عملی می شوند. ما اطمینان داریم که نام فروغ در سالهای نزدیک در ساحه ورزش باز هم بلندتر صدا می دهد.